mreže primarne zdravstvene zaštite je grijeh struktura. Znači to je grijeh vlade. Idemo ciljati u glavu. Grijeh Plenkovića. Ministar je samo njegov poslušnik. Grijeh je toga što oni ne utječu i ne djeluju prema županiji i lokalnoj samoupravi Zagrebu. Znači županije imaju svoju ovlast i svoje zakonom obvezno stanje u kojem oni moraju osigurati dostupnost primarne zdravstvene zaštite. Znači, kad se oprašta od gornjega do njemu, onda dođemo do ovoga. 520.000 žena nema izabranog primarnog ginekologa. Po mreži, ona koja je po mreži, ne našoj stručnoj mreži, nego onoj koja daje ginekologu 9.000 žena na upis, a ne onoj mreži koja je normalno 4.500 žena po jednom ginekologu. Znači, po toj mreži nedostaje 61 tim ginekologa, a ako ćemo puta 5, eto, tisuća, nedostaje u prosjeku 305.000. A sad gledajte razmjer koliko je 43 tima bez nositelja. 215.000 žena je u timu bez nositelja. A to znači da mene, dom zdravlja, da sam domski liječnik, po sili zakona ili nekim pravilnicima i čak naš zakupce je neko htio to odraditi, u mojih 5 radnih dana 6, on mene posudi jedan radni dan da ja iz Splita odem u Makarsku ili Vrgorac pokrit njegov nedostatak. A šta se to događa? Znači pokriva nedostatak, nerad i opet onaj članak 1111 Zakona o obveznim odnosima, njihovu nezakonitu zaradu. Zato što ne daju specijalizacije. Meni je 6 godina pred mirovinu. 5 godina prije moje mirovine treba dati specijalizaciju za nadslijedit mene u ordinaciji primarnog ginekologa. Da mojih 5-6 tisuća pacijenata ne luta po ulicama. Tih 5-6 tisuća pacijenata će doći u ovaj 44. tim bez nositelja. Nama rade starci, nama rade ljudi preko 67 godina. Oni pokrivaju timove bez nositelja. Vraćaju nas iz ovog sustava koji je sad, jer doktor Sladoljev ne zna te stvari, ali jer nije unutar primarne i zdravstva, bazičnog zdravstva. Poanta je da nas vraćaju iz ovog zakupa, iz našeg stabilnosti, u dom zdravlja da bi nam vratili i manju plaću i manje ovlasti da bi nam ravnatelj upravljao. I još jedno, i na taj način prekrivaju da nisu ugovorili specijalizaciju. I to je onaj najveći problem. Oni žele ginekologe, to je moje mišljenje, i pedijatre izbaciti iz primarne zdravstvene zaštite, jer je to po njima, rekao je jedan ravnatelj s kojima se tužimo na sudu za klevetu, po njima je to klinička bolnička specijalizacija. A vidjeli ste u COVID-a koliko je djece dolazilo u primarnog pedijatra i koliko je žena u primarnog ginekologa. A i prevencija ne može u bolnici raditi se prevencija. Ona je tercijalna, najskuplja zdravstvena zaštita. Ne želim vas previše opterećivati ovim podacima, ali samo brojke pročitajte. Vidite ovo, 86.000 djece nema izabranog primarnog ginekologa. A timovi bez nositelja su rak rana. Oni su problem i kogod ih je ubacio nije prijatelj društva, ni obitelji, ni vašeg prava na zaštitu prava pacijenata. Znači, imamo nedostatak 336.600 odraslih nema svog izabranog liječnika obiteljske medicine. Sad neću razdvajati ko je tim bez nositelja, koga nema, a to smo već rekli da je to samo po stručnim kriterijima, a ne po normativima struke. Osiguranici ne znaju svoja prava. Tu je najveći problem. Mi izdvajamo 16,5 bruto osnovne svojih plaća i mi ne znamo da mi moramo tražiti svoja prava. Ako ništa, novac natrag od HZZO-a. Zašto ja ne bi tražila novac natrag od HZZO-a da mogu uplatiti neku drugu košaricu usluga u Croatia ili neko drugo osiguranje? Da će mi više od onih usluga nego što mi ovaj nudi. Dopis Ministarstva zdravstva 2.10.23. godine. Njegov predmet poziva nas kao stručne udruge, to vam je pričanti priču i odradi svoje, reforme su uvijek na papiru. Nužnost poštivanja odredbi Zakona o zaštiti prava pacijenata. I takav je dopis upućen nama kao njegovim ugovornim subjektima, znači svim zdravstvenim ustanovama, svim pružateljima zdravstvene zaštite nama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Onda možete vidjeti koji je to nije više ni, ne bi rekla ni ruganje, nego on ponavlja sve te propise, kako je Nikola rekao, imaju propisa, imaju svega, imamo ustav, imamo zakon, imamo sve zakone i on nas sad na ovo upućuje. A isti on i ta klika sa nacionalnim stožerom, koji u početku nije bio stručni nacionalni stožer, to da znate, oni svi isti to remete, oni to ne poštuju. Jer da poštuju ne bi bilo timova bez ugovornog liječnika nositelja i ne bi bilo ljudi koji nemaju svog primarnog izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. A to je baza zdravstva, ono što sam vam govorila o obrnutoj piramidi, 80-90% posla mi odradimo prije nego što bi trebalo doći u bolnicu i lutat po tim magnetskim rezonancama i listama čekanja.
I to vam sve govorim u ovome, znači županije i grad Zagreb su rak rana provedbe reforme koja je kao dobra na papiru, ali ovi gore u vladi, ministar je lutka na koncu, ali premijer nema, reče neko nema muda, ali ne, on ima kalkulaciju, to je njegovo izborno tijelo, tu su njegovi većinska vlast u tim županijama je i njegova. Znači, na taj način se ponašaju. Lokalna samouprava vam može doplatiti specijalizacije ako županija nema. Ako hoće u svojoj lokalnoj samoupravi imati, kako smo rekli, doktora, popa i učitelja. Ali, opet smo došli do obitelji i do nas. Moramo se sami pogledati u lice. Tražite svoja prava. Vidite ovo, oštećenje prava o zaštiti pacijenata. Članak 2 zakon. Svakom pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu. To nije istina. Možete ih tužiti na sve strane. Neće oni kao jedinka stradati, ali će se kao i u ovom slučaju naknade zakupa koncesije, što vi pacijenti to ne razumite jer to je kao naš problem liječnika, na tome će se vidjeti da je sustav nakaradan. Ako jedan odradi nešto, drugi odradi, masa će ih na neki način probati promijeniti. Ovo vam je ta nakaradna piramida, svega nedostaje, da vam ne brojim, i medicinskih sestara, i tehničara, i liječnika obiteljske medicine, ginekologa, pedijatara, liječnika dentalne medicine, magistara biokemije, radiologa. To je naša ta narušena baza primarne zdravstvene zaštite, baza u biti zdravstva i prevencije i nacionalnih programa. I ovdje je ta devastacija, neadekvatno rješavanje, neadekvatno javno zdravstvo, da vas ne opterećujem, to je taj grijeh struktura vlasti i nepoštivanje zakona koji oni donesu. To je poanta svega. Oni sami ne poštuju taj zakon. Različito je u istom javnom zdravstvu. Zamislite ovo. Domovima zdravlja u vrijeme pandemije su platili one naše preko rade, limita, preko limita i to, a to nama krajem godine zakupcima brišu iz programa i mi više ne možemo dokazati da smo napravili do 6. mjeseca, ja sam napravila 500% preko limita. I 500% nečega što mi oni nisu platili, što sam ja svjesna ono što je kolegica Mirjana rekla tim jednostranim ugovorima. I znači svaki segment našeg tog društva zarađuje po članku 1111, kako je Igor rekao, Zakon o obveznim odnosima. Gdje god upremo oni zarađuju na tome. Znači na lošoj organizaciji, na neradu oni zarađuju. Ali kome je najgore? Nama. A mi smo u konačnici svi pacijenti. Mi smo u konačnici onaj nositelj obitelji. I to je njihov način rada i tako dalje. U biti je ovdje bitno da vas naučim da je vaše pravo pitanje, da je naše pravo pitanje gdje idu novci od nacionalnih preventivnih programa. Za preventivni program raka vrata maternice se 2 puta prekidao, novci su odlazili, tijek novca niko nije pitao, a mi kao ginekolozi primarni to radimo svakodnevno. Danas nema taj nacionalni program i nije saživio i čak pilot program su ukinuli. Vidite ovo, oni su znali i otprije da papa test, malo ću sad u svoju struku kratko, papa test je osjetljivosti negdje 50 do 70%. Kad ja vama kažem da imate rak vrata maternice, 50% mogu pogriješiti, mogu reći istinu. Zašto? Zato što to i taj nacionalni program koji se bazirao samo na radu papa testa, već je u 50% bio neadekvatan. To mi radimo svakodnevno u ambulanti i ja radim i sve ove briseve neovisno o njihovom programu. Sad ovaj drugi, gdje su htjeli uložiti da je veća osjetljivost tog svega, dodali su ideje na testiranje HPV virusom visokog rizika. I to je osjetljivost od 84 do 100%. Taj pilot projekt im je neuspio. Bilo je u nekoj našoj gore županiji. I to su velike glave znale, evo pročitajte sami da se HPV testiranje može pouzdano otkriti HPV visokog rizika. Nobelovac je rekao da pronalazak cjepiva je njima kao jako značajna i to je sporno i danas, ali ovo je dobro da je danas sramota da je jedna žena ima i umre, može imati, ali da umre od raka vrata maternice. To je taj redizajnirani projekt ranog otkrivanja 2019. godine neslavno prošao. Tijek novca, gledajte koji su nositelji projekta. Da bi smanjili mortalitet od raka za 25 do 30%, preduvjet vam je ostvarivanje tog cilja odaziv 70%. A vi ste ovdje čuli da odaziv sa svim ovim karcinomima, nacionalnim projektima nema nijedan 70% i jedva je dosegao nacionalni preventivni program ranog otkrivanja raka dojki. Znači jedini je taj dosegao to. I malo
rak je značajan javno-zdravstveni problem, drugi je najvažniji uzrok smrti u Hrvatskoj iza bolesti krvnih žila i srca, a sad ste vidjeli da COVID, post-COVID i ove sve komplikacije su to još pojačale. Nećemo govoriti iz kojih razloga, to je bilo dio tog prethodnog, kao korupcija i kao kazneno djelo. Znači, ja sam ih već prozvala. Sve te političke korupcije, sve te regionalne, lokalne samouprave, sve te naše vrhuške i sve to nas košta jer mi u to ulažemo i gubimo na kvaliteti i dostupnosti zdravstvene zaštite. Korupcija nastaje unutar interesa i sukoba interesa javnog i privatnog. Na prvo mjesto se stavlja privatni interes. To ste vi svi svjesni iz svog života. Ako privatni interes nije u okvirima zakona, najbolje se zaštiti u plaštu javnog zdravstva. I toga ste već postali svjesni. Ova proglašena pandemija je razotkrila puno toga što se sakrivalo, kako ja kažem, u staroj Jugoslaviji i ovim svima pod tepih. Sve se to razotkrilo. To je društveni fenomen i korupcija. Čim je dvoje ljudi već je korupcija unutar nečega, ali je i više i najčešće je to zlouporaba javnih funkcija. I oni su tu maksimalno misle da su zaštićeni. To je ona druga kategorija ispod onih nalogodavaca. Zaštićene su dok ne dođemo do ruba nalogodavaca. Politička korupcija znamo da slabi cijelo društvo, slabi i zdravstvo, javno zdravstvo treba biti i postati stup zaštite zdravlja građana, a korupcija u politici i zdravstvu je neprihvatljiva jer uništava jednako zdravstvo kao i društvo. Nužno je uključiti liječnike primarne zdravstvene zaštite i bazu tu zdravstva, ali to je sve lijepo na papiru, opet vam kažem. U stvarnosti mi radimo, maksimalno radimo, 50% nam se plati, 50% nas nema. Dumping cijena nam je odradila naša Hrvatska liječnička komora, iako kaže da nije, iako se pretvorila u vođu sindikata onog kad ste bili one prosvjede i ono sve, u biti je osnovni problem u strukovnim i stručnim udrugama u zaštiti nas i sindikatima, normalno. I sad mi predlažemo kao povjerenstvo primarne zdravstvene zaštite, koji ovo povjerenstvo i ovo društvo primarne zdravstvene zaštite, da osiguramo u istome iznosu novca. 5100 osiguranika ima jednu patronažnu službu. To je pod domom zdravlja, pod onim starim sustavom. A znate kako vam patronaža dođe, ode i koliko su njeni izvještaji. Mi tražimo da jedna patronažna sestra bude na 3 tima obiteljske medicine, jer obiteljska medicina ima po 1000 do 2000 pacijenata, znači 5100 pokrije 3 tima. Na 3 tima pedijatrijske, znači zdravstvene zaštite djece i jedna patronaža na jedan tim zdravstvene zaštite žena, jer svaki od naših timova ima oko 5000 žena. Kad bi vi imali patronažu, kad bi ona mogla ulaziti u one kartone i kad bi ona mogla povezati sa jednim internetskim procesima, mogla bi i patronaža u obiteljskoj i patronaža u zdravstvenoj zaštiti žena biti povezane. I kad moja žena dođe na pregled i kaže aha, niste bili na preventivnom programu tom i ona mu da podatke. Znači oni kao da ne žele umrežiti te podatke, ja ne mogu vidjeti podatke onog liječnika obiteljske medicine, iako piše sa strane ko je njen obiteljski liječnik. Znači to vam govori i u istom iznosu, a za veći cost benefit i kvalitetu bi bio ovo. Niko to nije prihvatio. I opet normalno da se sve svodi na tijek novca i na ono što su prekidali stanovništvo. Vidite, ovo igraju se i tu, jer oni što više ovoga, što nas ima manje, što je više emigracije, oni imaju manji trošak. Mi smo 1991. godine imali vrhunac broja stanovnika 4.700.000. Sad nas je 3.800.000. U odnosu na 21. broj stanovnika se smanjio 413 i nešto tisuća. Vidite kako ide krivulja. Vidite koliko, 14% nam ima dječice do 5 godina. 10% i 11% djece je negdje u osnovnoj školi. Radni kontingent je ovih 20, 40 i nešto posto. A ti su već 30%, baš šta, pola je njih otišlo vani. 22,45% je staraca, preko 65 godina, a na njima naša privreda na neki način, odnosno zdravstvo, stoji. To su vam ljudi koji su za nas, samo razmislite o postocima, 14%, a odjednom je 10% onoga u prvom razredu. Znači ta 4, nešto posto su nam nestala, nije tih 4% umrlo, ne umiru djeca tako lako. Znači da su obitelji se raselile. Vidite ovo, projekcija kretanja za 2050, to su sve njihovi podaci.
tu ćete ih njihovim podacima. Na 3 milijuna stanovnika bit će 30% manje nego danas, udio staračke populacije 26,8%, to je iznad 65 godina. Ali vidite kako je bilo 2001. 15%, 2010. 17%, 2021. kad smo smanjili u broju stanovnika, vidite kako ide prema projekciji 3 miliona da će nas biti. Sad nas je 3 miliona i 800, starijih od 65 je 22,45. Znači projekcija i planovi u statistici im idu dobro. Plaće su dosegle masu mirovina normalno, 1 na 1. Niko ne pita koliko njih kopa po kontejnerima, dok pročelnici za zdravstvo grada Zagreba, sufinancirani iz državnog proračuna, govore o najboljim zdravstvenim politikama i idu na onaj kongres Futur F koji je tipično pranje novca, tipični farmakoproizvod i vidite ko je gore Roche i ovi koji su financijeri toga svega. Ugrožen zdravstveni sustav, postojale su brojne afere, ugrožavanje zdravlja. Mi smo sada 3 godine u ovom postpandemijskom razdoblju. Niko se nije, ne bi rekla usudio, njima ne odgovara da ispita retrogradno, multicentrično ispita sve ove posljedice ovog svega. Posljedica kad su zatvorili primarnu zdravstvenu zaštitu i onda normalno, ako nemaš svog liječnika kojim ćeš se javiti da si prehlađen, da imaš fibru, prva 3 dana ne reagiraš za jednom običnom prehladom ili gripom, ti da ako ti se prehlada razvija 7 dana, ti si već došla do upale pluća. I to je to isto zatvaranje te bazične medicine. Zarada tome najviše voli na PCR testiranju, maskama, dezinficijencima. Zarađivali su na PCR testiranju, ucjenjivali su za dolazak na posao, da će vas to koštati ovoliko, onoliko. Zavod za javno zdravstvo u Splitu je naplaćivao donirane PCR testove, tu analitiku 50 kuna. One koje su oni kupili 200 kuna, a kad si ti pomorac, onda je to bilo 1000 eura. Znači, miješanje, javno zdravstvo, to je javno zdravstvo, ali na internetu piše da su privatne. Znači, oni imaju mogućnost tog miksanja, a još jedna ovdje stvar, da naš predsjednik Liječničke komore, koji je uveo verbalni delikt, jer je on glava, uveli su njegovi članovi etničkog povjerenstva, i koji su opet pod njegovom kontrolom, taj isti je izjavio da smo na PCR testove potrošili milijone, ali nije izjavio koliko su nas koštale živaca, obitelji, djece i ono samo guranje onih štapića u nos kao da može dijete otići u školu ili vrtić. Znači nije se ni zapitao koliko je on zakasnio reći da je napravljena psihička, fizička i bilo kakva šteta tom djetetu. Razvojna šteta. Ajmo zanemariti novac. Znači, sve ono što su odradili i na kraju krajeva postaviti se i njemu to pitanje. Mi smo čuvar socijalnog mira i kvalitete življenja, reforme nisu samo, zovemo se socijalna država, davno to nismo, reforme su na papiru dobre, u osnovi skoro, ali nisu ostvarene u realnosti. Nadoknaditi zaključak je nadoknaditi razorene ljudske potencijale, sačuvati zdravlje medicinske struke i nacije. Nije to samo sačuvati zdravlje, nego i dostupnost da nas ima dovoljno, a da smo i zdravi na kraju krajeva, da vas možemo liječiti. Primarna zdravstvena zaštita treba biti dostupna, kvalitetna, ekonomski racionalna i to su te vrijednosti koje trebaju ići. Nadležni se ne kažnjavaju, to sam vam već rekla, zakon nam u biti se vi morate zapitati. Mi ćemo opet svoje raditi po nekoj savjesti, po onome što smo naučili. Neko će zalutati u ono gdje voli tijek novca i zaradu, ali vi se pitajte, zar vam nije dosta zakidanja, da nemate svog doktora politike u vašim i našim strukama i u vašim butigama i je li normalno da 70 do 100 djece neki pedijatar primi, da je najelokventniji, najmlađi, da je najstručniji, on sa 70 ljudi, roditelja i djece, kako će on, predvidit će bar jedno dijete, dvoje djece, cijepit će neko dijete koje je febrilno ili nije febrilno, doće do nekih komplikacija, neće moći anamnezu kvalitetno uzeti. Poanta je da ovdje taj rad nije dobar, hoćete li opet, vi znate, već su provikani, dok nije bilo covida, slučajevi su provikani. Slučajeve Metković, Obrovac, Zaprešić, Paška dežurstva, samoubojstvo anesteziologinje nakon proglašene pandemije, burnout cijelog ovog našeg zdravstvenog osoblja, a narode šutiš dok se ne dogodi zlo, a imaš prava i imaš zakone koje možeš kontrolirati. Ovo su vam ti ljudski potencijali koji smo već rekli da nas skoro preko 50% fali, liječnika obiteljske medicine skoro 50% fali, a od toga 50% njih nema specijalizaciju onu koju bi trebalo. Ovim vas neću opterećivati, ovo je struka, ovo vam je zanimljivo, nedostaje
nedostaje znanstvenih istraživanja. Rubikova kocka i 9 života mačke, a koliko života imaju liječnici i medicinsko osoblje s posljedicama na osobno zdravlje i zdravlje nacija, mislim da naše živote ne možemo ni brojiti. Ovi nas ljudi vode, slijepci vode slijepce, interes postoji, a ovo je naša lijepa Hrvatska i naše mogućnosti i priroda. Nadam se da će se ipak obitelj će shvatiti da treba zaštititi obitelj. Eto ga. Tako je kolega Bukmir, isto član tog povjerenstva primarne zdravstvene zaštite, član našeg društva, on je poslao svoje predavanje, prehlađen je i onda nije mogao širiti zarazu. Poanta je, ja ću vam ga na brzinu pročitati jer neću ja tako kvalitetno kao on to odraditi. Odgovornost za obezvrijeđeni liječnički rad i funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite. Nadovezuje se na moje pa je dobro. Vidite koliko zdravstveni sustav ima, znači on je sad to suku stavio. Financijske, organizacijske, tehničke, kadrovske i upravljačke probleme. Mi tražimo normalno da treba zaista sredstva, veću učinkovitost, optimalnu razinu kvalitete, dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuitet i solidarnost zdravstvene zaštite cjelokupnog stanovništvu. U Hrvatskoj nikome ne pada na pamet staviti ozbiljnu reformu. U Finskoj je premijer dao ostavku jer nije uspio progurati reformu zdravstvenog sustava kroz parlament. A znate kako naš parlament i žetončići radi. Kako ljudima objasniti šta je urgentno, šta je potrebno? Svi ministri u vladi moraju shvatiti da je pitanje dugoročne održivosti zdravstvenog sustava ključno nacionalno pitanje. To je u biti naši simpoziji svode na to, da je to ključno zdravstveno pitanje. Zdravstvo traži velika ulaganja, utjecaj na zdravlje nacije, upravljanje može biti odgovorno, mora biti odgovorna, nedovoljno se financira, ali i tada mora biti odgovorno i zbog svega naš problem je u nakaradnom hibridu socijalističkog poimanja pružanja zdravstvene zaštite u financijskom okruženju nemilosrdnog kapitalizma. I to vam je sad onaj problem u kojem kad nemate dovoljno u javnom zdravstvu, zašto bi ja čekao u navodnike ili ne mogu čekati 200 ili 300 dana da snimim samo ultrazvuk kolor Doppler vena, običnu, neću reći prosto kakvu pretragu, nije to magnetska, čeka se oko 200 do 300 dana. I zašto onda, i to je to preljevanje iz javnog u privatno. A znate ko vam je vlasnik privatnih poliklinika i to? Šefovi odjela u bolnicama ili ravnatelji. Znači, prenesu oni vlasništvo kao i svaki drugi u tijelu novca. Poanta je i na kraju krajeva sad taj nepotizam, sva ta zarada i onaj ko njemu radi privatno tamo, on ima prednost u dežurstvima, nećemo sad do kraja. Obmanjuju nas i svih 25 godina i prije. 720 eura godišnje per capita nije dostatno za ovaj oblik zdravstvene zaštite koju ona nama daju. Ali vidjeli ste one reklame za Loto, za Fabbet, sad u zadnje vrijeme one ukrajinske kockarnice, sve to troši naš novac. A mi plaćamo onu obvezno HRT pretplatu, 80 kuna. Pa dobro, pametni ne, ali ako ćeš se baviti turizmom moraš platiti. Vidite koliko košta prvi pregled opće medicine liječnika, 52 kune. Pregled u kući 120 kuna. Koliko vas košta jedno šišanje, muško šišanje ili jedna pen frizura ili bojenje u frizer? Vidite koji je to raspon i koliko su nas degradirali. Da, koliko su nas vrednovali, naš rad. To samo pitanja, rasprave, nema tu vrednovanja rada. Još nam onda nakaleme sve ove zajedničke troškove, sve ove što smo rekli, njihove potrošnje, struje, vode, održavanje liftova, to što me je sad Srećko napomenuo. Znači sve te troškove nakaleme na nas, da mi platimo u dijelu naših zajedničkih troškova, plus zakupnina koja je skoro pa tržišna. I sada normalno potrebno je osvještivanje, potrebno je stručni standardi, moramo planirati nastavak našeg rada, ali ti svi loši ishodi su u biti od ove strukture koja s nama vlada, koja s nama upravlja i ovo je dobra mu poruka da su liječnici postali najbolji hrvatski izvozni proizvod, a ja bih rekla i medicinske sestre i osoblje i mlade obitelji i to smo u biti najbolji izvozni proizvod. Za nula. Da? Besplatno. Zahvaljujem.